Elukutanan kishtie li Jesús reb li solom. Chereake li shik nekeilok ere. Chebanu usilal reb li neketzek tanang ere. Chetzama usilal sashbenem li nekemausilang ere. Cheshtihoch chirisheb li neke kabang ere. Ani tishtzak chiruk lako chakeakui chisak lihumpakal. Utkui ani tishmang labatbal chakanab ahui lakwak re. Jalak ani tishtzama kareru akwe chakeak re. Utkui ani tishchap likaru akwe mapats chik. Utho charu terach teshbanu ere eblipoyanam hokanakui chebanuak laesh reb aan. Kui nekeraeb kaahwi li nekeraok ere karu ekak hamunkil dekul abashban nak eblach mak nekeshra akui li nekeraok reb. Utkui nekebanu usilal reb li nekeusilang ere karu ekulubak shkulbal eblach mak nekeshbanu akui aan. Utkui neke keeb shto li neke shtoi benin kui rekach karu ekulubach shkulbal eblach mak nekeshke akui shtoe chidibile brib renak teshkul kui chik rekach outlesh Cherakeb li shikne ke lo kere ches usilang ut cheske ok chito chi inka teroi beni rekach hokanak nimang lekahamonkil ut la eshak ralal linimahual shbanakan chabir kinem linka nekeshnao teoshink ut kinem li inka useb shchol. Ushtanakesh ho nak ustan letiukwa. Meshrakok atin ut inka tak mang atin saeben. Meshke ok sa toh mamach ut inka tesh